Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind blows where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. Sayang ito si Tangata Ole au farasayo Oniko te mo lao na suafa Wahalua nei lepo Maya fesili ya Yesu Wale malama lama ulona loto Rapie Lea oa o O e mai lea tua Malona malo Ua te le vavenga Ua e whaia E le mawhaia se tasi O na whaatino Iyo e moni, iyo e moni O te whaia tuia oe A ele soi FANAUFOUINA O te le sa o loto e Iyo e moni O te whaia tuia oe A ele soi FANAUFOUINA O te le sa o loto e E ma whai wha ape whea Ua auto ia ina Ona auto ia fi Ile manava o lo utina Ua tali Yesu Iyo e moni O te whai atu ia oe Iyo e moni A whai e leto e whanau se tasi I le vai ma le anganga E le ma whai o na sa oiga I le malo lutama A whai e leto e whanau se tasi I le vai ma le anganga E le ma whai o na sa oiga I le malo lutama Iyo e moni O te whai atu ia oe A ele soi FANAUFOUINA O te le sa o loto e Iyo e moni O te whai atu ia oe A ele soi FANAUFOUINA O te le sa o loto e Ole wa whanau mai le tino O le tino lea Ole wa whanau mai le anganga O le anganga lea Ole wa whanau mai le tino Wa whanau mai le tino lea Ole wa whanau mai le anganga O le anganga lea Iyo e moni O te whai atu ia oe A ele
soy FANAUFOUINA Utilisa olotoe Iyo emoni Utifanya tuya oe Aele soy FANAUFOUINA Utilisa olotoe